Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Tubazaniye amakuru yo kuri uyu mugoroba wo kwa 16 z'ukwezi kwa 4 2025. Uwo mwumva kuri mikro ni Sentama. Tubiseguyeho kandi kuba mugenzi wacu Mushakamba. Benshi bakomeje kumutubaza ariko arahari. Azagaruka vuba. Yararwaye ariko bidakanganye, ijwi ritameze neza, ariko rero muraza kumwumva vuba ahangaha ari bugaruke twongere dushyushye ikiganiro. Uyu mugoroba rero tugiye kubaganirira ku mutekano ukomeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira no mu gihugu cy'u Burundi, turebe amakuru ahari, twibande cyane ku kinyamakuru Le Soir cyandikirwa mu Bubiligi, aho kinenga leta y'u Burundi. Ikaze rero kuri amakuru yacu aho muherereye hose ku migabane yose yo kuri iyi si ya rurema. Reka duhere ku ngingo ivuga ko MONUSCO iri mu kaga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gutekereza kugabanya ingengo y'imari y'imirimo yo kubungabunga amahoro y'umuryango w'abibumbye. Ahangaha rero ibi bishobora gutuma MONUSCO ihungabana. MONUSCO ni buriya butumwa bw'umuryango w'abibumbye. Ziriya ngabo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizatangiye zitwa MONUC, ziza guhinduka MONUSCO, aho zaje kubungabunga amahoro, zikaba zimaze imyaka myinshi irenga 25. Amakuru atugeraho rero avuga ko mu rwego rw'igenamigambi ry'amafaranga ritavugwaho rumwe, Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo tuzi ku izina rya Maison Blanche mu rurimi rw'igifaransa cyangwa White House, yatangaje icyifuzo cyo kugabanya bikomeye inkunga igenerwa ibikorwa bya diplomasi ya Amerika n'inkunga itangwa mu mahanga, harimo n'umusanzu wayo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro y'umuryango w'abibumbye. Icyo cyifuzo cyatangajwe binyuze mu nyandiko z'imbere muri guverinoma zabonywe n'itangazamakuru rya Reuters. Kikaba kiri mu biganiro birimo kubera muri Kongere ku bijyanye n'ingengo y'imari y'umwaka utaha. Ubwo rero urumva ko icyifuzo cyo kuba ari amafaranga yagabanywa, aya mafaranga atangwa nk'uko twabivuze hejuru, murumva ko kigeze muri Kongere. Kongere iramutse ibyemeje, Kongere n'inteko iramutse ibyemeje, ubwo ngubwo icyakurikiraho ni uko ayo mafaranga yagabanywa, bityo imikorere rero ya MONUSCO nayo ishobora guhungabana. Nk'uko izo nyandiko zibivuga, ubuyobozi buri mu kugerageza gukuraho burundu amafaranga ahabwa imwe mu mishinga yo kubungabunga amahoro ya Loni, cyane cyane iyo iri muri Mali, Libani no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko iyo mishinga ihenda cyane kandi idatanga umusaruro uhagije. Amakuru aturuka mu bantu b'inkoramutima z'iyi dosiye avuga ko intego ari ugushyira imbere umutekano w'imbere mu gihugu no guhangana n'Ubushinwa. Izi nizo mpamvu zitera iki kibazo. Ariko tugarutse ahangaha kuri MONUSCO n'ubundi, iritavuze umwe, murumva ko n'abangaba babona ko ahangaha muri Amerika babona ko MONUSCO idatanga umusaruro nk'uko byagiye bivugwa, ndetse n'abaturage b'abakongomani batahwemye kwigaragambya basaba ko yajya iwabo kuko babona nta kibagezaho. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahari ikibazo gikomeye cy'umutekano,
iyi nkuru yakiriwe n'impungenge. Aha ni naho hari MONUSCO ari nayo mishinga minini ya Loni mu kubungabunga amahoro. Ariko ngira ngo abagize impungenge babyungukiramo, abaturage bo nta n'icyo bibabwiye kuko nta kibamariye. Ngira ngo mwagiye mubona ihanganye nabo, ahubwo bamwe barasa. Ikindi kabihabaye mu rwego rwo kwishakira imitungo gusa. Ngira ngo hari imodoka twagiye tubona zakoze impanuka zikagwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imodoka za MONUSCO wajya kubona ukabona izo modoka zari zihetse amabuye y'agaciro. Ikindi mwabonye ko iyi MONUSCO yagiye ifatanya, habayeho gufatanya na FRDC, kandi FRDC irimo umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ubwo nabo barabafashaga cyane. Ngira ngo mwabonye n'ubugambanyi bwakozwe hariya, aho abari muri MONUSCO bahungiyemo barekuwe, ahubwo bakarasa ku Rwanda. Si ibyo byonyine, hari n'ibiheruka kuba ahangaha. MONUSCO nayo itungwa agatoki kuri biriya byabaye tariki 11 z'uku kwezi kwa 4 2025. Ibi rero byatangajwe ntibyatinze kugira ingaruka. Bamwe mu badiplomate b'Abanyamerika bavuze ko bafite impungenge ku bijyanye n'iki cyemezo, nubwo batifuje ko amazina yabo amenyekana. Umwe mu bahoze ari ba ambasaderi yagize ati, kugabanya uruhare rwacu mu mishinga yo kubungabunga amahoro ni nko kwemera gutakaza ijambo dufite ku rwego rw'isi. Ibi ni byo, kuko ugabanyije ya mafaranga hashorwaga, bivuze ko n'uruhare bagiraga, ni isura bari bafite mu ruhando rw'amahanga, nayo ihita igabanuka. Dukomeze turebe ibihugu by'inshuti bya kera bya Amerika, cyane cyane ibyo mu Burayi, nibyo byagaragaje impungenge. Bavuga ko hari impungenge ko aho Amerika ivuye hazasigara icyuho gikomeye mu bikorwa bya diplomasi, cyane cyane mu bice byugarijwe n'ibibazo. Ijambo rya nyuma ni irya Kongere niyo isigaje ijambo rya nyuma, ikizemeza nicyo kizashyirwa mu bikorwa. Nubwo Maison Blanche, ukuvuga White House cyangwa Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishobora gutanga igitekerezo cy'ingengo y'imari, Kongere niyo ifite ububasha bwo kugihindura cyangwa kukirukana burundu cyangwa kugihakana burundu. Abagize Kongere baturuka mu mitwe yombi, abademokrate n'abarepublicain. Abademokrate n'abarepublicain bamwe bamaze kuvuga ko batemeranya n'ibi byemezo, cyane cyane ibijyanye no kugabanya inkunga y'ubutabazi n'imishinga y'iterambere. Abo ni bamwe, ariko ntabwo ari bose, kandi gutora rero ubwiganze nibwo bugira icyo bwemeza. Nibyemezwa ku bwiganze bw'amajwi bizafatwa nk'icyemezo, nibyangwa ku bwiganze bw'amajwi icyo cyemezo gishobora kuburizwamo. Niko bimeze. Perezida wa Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga muri Sena, Jeanne Martinez wo mu ishyaka ry'abademokrate, yagize ati, ibi si byo bihe byo kwigira kugabanya imbaraga zacu muri diplomasi, ni nko kugabanya umutekano wacu. Ibyo rero tubiteze amaso. Icyemezo cya Kongere nicyo gitegerejwe. Ubwo ikizemezwa na Kongere nicyo kizashyirwa mu bikorwa nk'uko nabivugaga. Reka tujye ku ngingo ikurikiyeho. Masisi, imirwano irakomeje hagati ya M23 n'inyeshyamba za
Wazalendo mu gace ka Oso Banyungu, ariko mu kanya twinjira muri studio twumvise ko ARCM 23 imaze guhashya Wazalendo na FARDC. Ahangaha bavuga Wazalendo kuko FARDC nazo zambara nka Wazalendo, noneho zikajya ku rugamba zikita Wazalendo, ariko nyakuri ari FARDC zikajyayo ziyoberanije. Tukiri rero mu biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuva FARDC, FDLR na Wazalendo bateye mu mujyi wa Goma ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane uku nguku kwa 2025. Kuva icyo gihe ngira ngo byakanguye ARCM 23 ku buryo ikomeje kubahiga. Iki ni cyumweru cya kabiri yatangiye yinjiyemo, irimo kubahiga muri iriya shyamba, kuko harimo kubera operasiyo zo kubahiga zikomeye cyane cyane, kuko bamerewe nabi. Saho gusa, ahandi harimo kubera za operasiyo ni biriya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu gace kari hafi ya hamwe muri Karehe, ahandi kariya gace gace kegera ikibuga cy'indege cya Kavumu, hariya Wazalendo bari bahateye, barahatera bahamara iminota mike barahirukanwa, ndetse hagwa benshi, hanafatwa benshi. Cyangwa twarabivuze, haguye 81 bari hamwe na generale wari ubayoboye, ingirwa generale wise generale Shabani, barahagwa. Ubwo ni 82, ariko hari n'abandi 102 bahafatiwe, bafatwa rwa mikono, abandi barahunga bashwiragira bagana mu ishyamba rya Kauzibiega parike. Ubwo ibyo bikorwa byarakomeje kuko benshi bakomeje kuhishahisha. Ibi bikaba byatumye n'uyu munsi kuwa gatatu hari wahaguye ARCM 23 ikaba yarashe umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo. Uwo muyobozi akaba yitwa Shokano, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu rero yashinjwaga kugira uruhare mu bwicanyi bwabereye ahantu hatandukanye, harimo Kabamba ni muri Kabare, hariya hafi ikibuga cy'indege, Kasheke na Mabingu. Aha hose akaba yaragiye hica abantu. Urupfu rwe rero rw'uyu muyobozi w'umutwe witwaje intwaro muri Wazalendo rwabaye mu mirwano yahuje ingabo za leta zifatanije na Wazalendo n'Abarundi ndetse na FDLR, aho barwanaga na ARCM 23 muri kariya gace katari kure cyane y'agace k'ubucuruzi kitwa Kabamba. Aha niho yaguye uyu muyobozi wa Wazalendo, akaba yashinjwaga kwica abantu benshi hariya mu bitero bagabaga muri kariya gace ka Kabamba. Mu gace ka Kirambo kari ahitwa Bwabo, muri groupement Bwabo, mu majyepfo ya teritwari ya Masisi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Haravugwa rero imirwano aho Wazalendo, FARDC, cyane cyane ahangaha habarizwa bariya bo kwa Mutayomba. Iyo mirwano rikomeye imaze iminsi 2, umunsi wa kabiri aba barwanyi bakaba bamaze gutsindwa na ARCM 23. Kuri uyu wa gatatu ibintu byari bigikomeye kuko imirwano yakomeje nta gucika intege, ariko ahagana mu mugoroba Wazalendo baza gutsindwa barahunga. Amakuru yaturutse ku bantu batandukanye bahatuye bavuga ko M25
murambabarire, bavuga ko M23 yafashe agace ka Kirambo mu mpera z'icyumweru gishize kuwa kabiri tariki 15 Mata n'ejo hashize. Wazalendo batangije igitero ku birindiro bya ARCM 23 bituma hakurikiraho imirwano ikaze. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu abarwanyi ba ARCM 23 batangije igitero gikomeye cyane kugira ngo bongere bafate ibindi bice biraho hafi biri mu maboko ya Wazalendo na FARDC. Abatazi aha hantu rero nibumva ngo ni mu majyepfo ya Masisi, bari baza batese ko ARCM 23 yari yatambutse ikagenda ikagera Warikare, nubwo yasubiye inyuma bagarutse kurwanira muri Masisi bate. Ni ukuvuga iyo umanutse Masisi ugaca zone ugakomeza za Nyabyondo ukaza kumanuka werekeza Warikare, ibumoso bwawe hari agace kari karasigaye, ni agace karimo hari ahitwa Mahanga, hari ahitwa muri Ruki, hirya za Gatare, hirya cyane ugenda ujya hafatana za Gatoyi, ahangaha rero na za Bugabo. Utu duce twari twarasigaye dusigara ku ruhande, bamanuka epfo bagenda badusiga ibumoso. Ubwo urumva rero ko bakubura, bameze nk'abasubira mu ruhande rwa ruguru ariko banyuze epfo, ku buryo bakubura hariya hari hasigaye, kuko aha ni igice cyane cyane cy'ishyamba. Imirwano yabaye mibi cyane mu duce twa Buabo, cyane cyane ku muhanda wa Kazinga, ahitwa Kazinga, uherereye muri uherereye hafi ya Nyamaboko. Ahangaha ni muri za Gatoyi, abahazi haba Nyamaboko ya mbere na Nyamaboko ya kabiri. Ubwo rero hari amahanga naho akaba ari muri Nyamaboko ngira ngo ya kabiri. Umutekano warushijeho kuba mubi, bituma abaturage benshi bahungira kure y'iyo mirwano. Abenshi muri bo bahungiye mu duce batekereza ko dufite umutekano kurusha ahandi. Uretse aho, haravugwa kandi ku muhanda wa Nyabyondo Kashebere uri ku mupaka wa teritwari za Masisi, mu rugabano rwa teritwari ya Masisi na Warikare, aho ibintu byagabanutseho gato, imirwano yagabanutseho gato nk'uko bamwe bahatuye babidutangarije. Ikindi, iyi mirwano mishya yongeye guteza impungenge mu baturage basanzwe barakubititse kubera intambara zidashira muri aka gace gafite akamaro kadasanzwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uko ibintu bihinduka vuba vuba bituma bigorana kumenya uko bizagenda mu minsi iri imbere. Twibutse ko mu cyumweru gishize uduce tugize uduce tw'ingenzi nka Kihuma, Musumbangabo, Kabirangiro ndetse na Kishonja twafashwe na ARCM 23 nyuma y'imirwano ikaze barwanye na Wazalendo na FARDC. Ngira ngo aho ngaho birumvikana. Ariko tugiye kuri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane kari agace ka Kavumu, ndagira ngo twumve umuvugizi wa AFCM 23 mu bya politike, ni Bwana Lawrence Kanyuka, aho yasuye kariya gace hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu, abwira abaturage, ahamagarira abanyakinshasa kwiyunga na AFCM 23, ababwira ko bakomeye, bariya bavuga ko barwana, bahafata, bahisubiza batabishobora. Reka twumve
Lawrence Kanyuka. Ati turi ku itariki 15 z'ukwa kane ejo hashize turi hamwe n'umuvugizi w'umutwe wacu. Lawrence Kanyuka arimo arareba ku isaha akavuga ati turi kuri 15 z'ukwa kane 2025. Ati ni 6:45 ngira ngo niko avuze. Ati abanyakinshasa ati Tshisekedi ntakababeshye. Ati ngahi Kavumu ndahibereye, arimo aratembera mu kibuga yerekana uko hameze, inzu z'ikibuga cy'indege zanditseho Aeroport de Kavumu, kuvuga ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ati murabireba, ati haragaragara. Ati rwose nimuze namwe mwiyunge ku mutwe wacu AFCM 23 turakomeye. Ati ngaha ngiki kibuga cy'indege. Ati ahangaha hari umutuzo, hari amahoro adasanzwe. Ati murebe freshere, murebe ukuntu meze neza. Ni umugabo muremure wambaye ipantaro y'ijinisi y'umukara, yambaye n'umupira w'amaboko magufi, t-shirt yera cyane, arimo arigaragaza ati ni murebe rwose ukuntu hari freshere. Abantu bari iruhande rwe rero bakavuga bati niwe ubwe ni nyir'ubwite. Ati umuyobozi w'ishami ry'itumanaho muri AFCM 23. Ati ushinzwe itumanaho no gusakaza amakuru ni Lawrence Kanyuka. Ati niwe ubwe uhibereye. Ati rero abanyakinshasa ni muze rwose mwirebera ahangaha Kavumu. Ati abantu barasakuza. Ati turi 6:35. Ati abanyakinshasa muze ku bwinshi. Ati erega hano nk'ahangaha aha turi 150 bamaze kwinjira mu gisirikare cyacu. Namwe ni muze. Ati rero hari abazaturuka Eloa bazaza ku itariki 23, namwe ni muze. Baramushimiye bati urakoze muyobozi, turagushimiye. Nguwo rero yari Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFCM 23 mu bya politike. Reka rero tukivuga kuri M23 turebe hari umudiplomate w'umudage yavuze ko nta kibazo cy'ubutabazi cyangwa cy'abantu bari mu kaga kiri mu mujyi wa Goma uri mu maboko y'umutwe wa AFCM 23. Uyu mugabo rero w'umudage ibyo yatangaje n'ibingibi yarivugiye ati nkuko byatangajwe, inkuru iravuga iti nkuko byatangajwe na Peter Fahrenholz wahoze ari ambasaderi w'Ubudage mu Rwanda, nta kibazo cy'ubutabazi cyangwa cy'abantu bari mu kaga kiri mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mujyi wafashwe n'abarwanyi ba AFCM 23 muri Mutarama.
uyu mwaka wa 2025. Fahrenholtz wayoboye ambasade y'Ubudage, yari ambasaderi w'Ubudage mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2012 kugeza 2016, yavuze ko ku itariki ya 13 Mata ko ibiganiro yagiranye na visi guverineri Willy Manzi Ngarambe, visi guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, byamufashije gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe muri ako karere. Kuwa kabiri tariki 15 Mata yagarutse kuri X, ni ukuvuga kuri Twitter ya kera, atanga ibyo yabonye nyuma yo kuzenguruka igice kinini cy'umujyi wa Goma. Reka twumve ibyo yatangaje. Yaravuze ati abarwanyi ba AFCM 23 batangaje ko bababajwe n'imirwano yabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki 11 Mata 2025. Bavuga ko yaturutse ku gitero cyakozwe n'ingabo za SADC, umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo, zifatanije n'ingabo za FARDC za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaterabwoba ba FDLR bagizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, Mata kwa karindwi 1994, ndetse n'imitwe yitwara gisirikare y'abanyekongo izwi nka Wazalendo, bisobanura abapatriote, bakunda igihugu mu Kiswahili, bakorera mu mujyi wa Goma n'inkengero zawo ariko bakora bihishahishe. FDLR ni umutwe washyizwe ku rutonde n'umuryango w'abibumbye Loni nk'ugira uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, washinzwe mu mwaka w'2000 n'abasigaye mu bakoze jenoside mu Rwanda, kandi ukaba ukiri icyago gikomeye ku mutekano w'u Rwanda. Ambasaderi Fahrenholtz yagize ati nta kibazo cy'ubutabazi kiri muri Goma, nageze hafi ahantu hose mu mujyi, sinabonye ibimenyetso by'abantu bari mu kaga. Imihanda yuzuye abantu bakora ubucuruzi. Ubwo imihanda yo muri Goma yasanze yuzuye abantu bakora ubucuruzi, bose basa n'abatuje kandi batekanye. Ibicuruzwa biri mu maduka, harimo ibyo kurya n'ibiva mu mahanga. Yakomeje agira ati kaminuza zongeye gufungura, amashanyarazi n'amazi biratangwa amasaha 24/24 n'ubuyobozi bw'umujyi. Hari amatara yo ku mihanda nijoro. Uko bigaragara umwanda ntawo mu mihanda, abapolisi barakora akazi kabo neza. Ibyaha n'ibikorwa bya ruswa byararangiye. Ubu hatangiye no kugendera ku mategeko nuko yabivuze. Umutwe wa AFCM 23 rero urimo kurwana n'ibintu birimo irondakoko, ruswa ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku bwoko rikorerwa abatutsi ba Kongo, bikomeje gukorwa na FDLR ifashwa na leta ya Kinshasa. Ngibyo ibyo yatangaje uyu mugabo wahoze ari ambasaderi w'Ubudage mu Rwanda hagati ya 2012 na 2016. Turagaruka rero nanone ku byatangajwe n'ikinyamakuru Le Soir cyo mu Bubiligi, aho kigaragaza ko ubutegetsi bw'u Burundi budahari kibugaya. Reka twumve neza icyo iki kinyamakuru kigaya ubutegetsi bw'u Burundi. Ibi ni byanditswe n'intumwa
n'intumwa y'iki kinyamakuru aho yamaze i Burundi ibyumweru 2. Ni inkuru yanditse mu gifaransa ariko turayisobanukirwa neza, turajya tuyisobanura. Les tribunes, non, le soir, tribune internationale. Le soir ni ukuvuga umugoroba, ariko niryo zina ry'iki kinyamakuru, kuko ari ikinyamakuru mpuzamahanga. Burundi est-il encore gouverné? Ese Burundi buracyayobowe? Ou simplement occupé, cyangwa bwarafashwe? Quand l'incompétence devient système, mu gihe imiyoborere mibi yabaye karande cyangwa se yabaye ikintu kigenderwaho, yakaba ari inkuru yanditswe na Marc Dermot, akaba ari intumwa idasanzwe mu Burundi y'iki kinyamakuru Le Soir gikorera i Buruseli mu Bubiligi. Bujumbura, avril 2025. I Bujumbura, kwezi kwa 4 2025. En apparence, tout y est. Uko bigaragarira amaso byose urabibona. Un président, umukuru w'igihugu arahari, un drapeau, ibendera ry'igihugu rirahari, un hymne national, indirimbo y'igihugu irahari, des institutions, inzego za leta, une constitution, itegeko nshinga, ibyo byose birahari. Et pourtant, sur le terrain, ce que l'on observe au Burundi ne ressemble pas à un État fonctionnel, encore moins à une nation portée par un projet commun. Ariko noneho rero uko bigaragarira amaso ibyo bihari, ariko uyu ugiye neza habera ibikorwa wegera abaturage, usanga Uburundi budasa n'igihugu. Ntabwo busa n'igihugu kirimo gitera imbere, cyangwa se nta nubwo busa nation ni nko kuvuga ufashe nk'abaturage bose b'igihugu, ubona abaturage bacyo ntibari hamwe, mbese ntibari hamwe, ntabwo bahuje, ntabwo batahiriza umugozi umwe kugira ngo bateze imbere igihugu cyabo. C'est un pays qui semble occupé de l'intérieur par des élites armées qui gouvernent sans boussole, sans culte d'État et parfois même sans vergogne. Iyo urebye usanga Uburundi buyobowe n'ingabo n'abajenerale bo hejuru, bo mu rwego rwo hejuru, aribo bayoboye, ariko nta cyerekezo bafite, nta cyerekezo, nta muco ngenderwaho wa leta, mbese ubona nta cyerekezo gihari. En mission pour le soir, mu gihe nari ndi mu butumwa bw'ikinyamakuru Le Soir, j'ai sillonné ce petit pays enclavé d'Afrique de l'Est pendant 2 semaines. Muri icyo gihe cy'ibyumweru 2 natembereye mu gihugu hose, muri iki gihugu gito kidakora ku nyanja, igihugu kidakora ku nyanja, bimwe bita landlocked, cyo muri Afurika yo mu burasirazuba, ariko niyo ashaka ari kuvuga niyo hagati. Mu byumweru 2 rero yatembereye Burundi. Loin des discours officiels, binyuranye n'imbwirwaruhame z'abategetsi, j'ai trouvé une population épuisée. Nabonye abaturage bananiwe, une jeunesse résignée. Ni nk'uko bavuga ngo urubyiruko rwamaze kwiranga, rwamaze gutakaza icyizere. Une administration désarticulée, ubuyobozi budafite ishusho, budafite imiterere, tiraillé entre loyauté clanique et improvisation permanente. Ni ubuyobozi budafite ishusho, budafite uko bumeze, budafite imiterere, buhuha n'umuyaga hirya no hino, hagati y'ibintu bijyanye n'amoko ndetse no gutungurwa bya hato na hato. Voici ce que j'ai vu
entendu et compris. Dore rero ibyo nabonye, ibyo numvise, nabwiwe. Icya mbere yagaragaje une gouvernance aux mains des généraux désunis. Ubuyobozi buri mu maboko y'abajenerali nabo ubwabo badahuje. Kuvuga abajenerali bayoboye Burundi nabo ubwabo ntibahuje. Henda bwo ahangaha muri aba rero harimo umukuru ngo zitukwamo nkuru. Umukuru hari n'abamwungirije bamufasha mu mirimo itandukanye. Ahangaha we ari uyu munyamakuru aremeza ko badahuje. Le chef de l'État Evariste Ndayishimiye, successeur de Pierre Nkurunziza, semble perpétuer le style autoritaire de son prédécesseur sans réelle innovation ni rupture. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wasimbuye cyangwa wagiyeho nyuma yasimbuye Pierre Nkurunziza, agaragara nk'ushaka gukomeza imitegekere nk'iy'uwamubanjirije, imitegekere y'igitugu nk'iy'uwamubanjirije, nta n'igishya azanyemo, mbese ni nk'aho ari Nkurunziza wakomeje. Le président de l'Assemblée nationale, Gerace Ndabirabe, et celui du Sénat, Emmanuel Sinzohagera, sont des silhouettes institutionnelles effacées, issues du même parti dominant, le CNDD-FDD. Aha aravuga umukuru wa Sena, turebe neza, umukuru w'inteko ishinga amategeko Gerace Ndabirabe, n'uwa Sena witwa Emmanuel Sinzohagera, bose ni nk'amashusho y'inzego zahanaguweho zitakiriho. Aba kandi bakaba baturuka muri rya shyaka rikomeye kurusha andi ririya ryitwa CNDD-FDD. Son secrétaire général Révérien Ndikuriyo, figure dure du régime, est connu pour ses discours incendiaires qui clivent bien plus qu'il ne fédère. Ahangaha akavuga umukuru, umunyamabanga mukuru w'umugambwe, hariya bavuga umugambwe, ishyaka rya CNDD-FDD, ariwe Révérien Ndikuriyo, akavuga ko ari umuntu ukomeye cyane w'ubutegetsi bw'igitega bwa hariya mu Burundi, ari umuntu uzwiho cyane ku mbwirwaruhame ze za rutwitsi zivangura, zitandukanya, zitanashyira no mu gaciro cyangwa se ngo zigerageze guhuza abantu. Urumva ko ni umuntu ufite irondakoko muri we. Mais derrière ce théâtre politique, nyuma y'ikinamico ya politique, ce sont en réalité des généraux autoproclamés qui dirigent le pays. Urebye mu by'ukuri wasanga ari abigize abajenerali atari abajenerali nyakuri, aribo bayobora iki gihugu cy'u Burundi. Fragmenter l'autorité de l'État, c'est diluer dans une nébuleuse de petits seigneurs de guerre, chacun régnant sur son fief. Ati ubutegetsi rero buratatanye, bwacitsemo, bugizwe n'utuntu tw'udutsiko, buri wese n'agatsiko ke, akibera mu gikingi cye, kandi noneho bakaba ari abantu bigize utumana tw'intambara. Ces hommes n'ont pas conquis le pouvoir par une victoire militaire décisive comme ils aiment à le prétendre. Ati aba bagabo rero ntabwo batsindiye ubutegetsi cyangwa babufate barwanye batsinze intambara nk'uko bakunze kubivuga cyangwa bo babyumva. C'est l'accord politique négocié par feu le président Pierre Buyoya
qui leur a offert une place autour de la table. Ati ni icyemezo cya politike cyumvikanyweho cyaganiriweho bacyumvikanaho na perezida nyakwigendera Pierre Buyoya cyabahaye icyicaro ahazengurutse ameza. Mais cette ouverture historique n'a jamais été transformée en projet de société. Ayo mahirwe rero ntabwo bigeze bayabyaza umusaruro ngo bibe umushinga w'abarundi bose. La jeunesse entre résignation et exil. Urubyiruko hagati yo kwiheba n'ubuhungiro. Ce silence, c'est celui d'une génération qui ne croit plus en rien. Kuguceceka rero kuri mu Burundi nuko urubyiruko, ushobora kuvuga urubyiruko rutakigira ikintu na kimwe rugirira icyizere. La jeunesse burundaise majoritairement instruite mais sans débouché n'espère plus de changement intérieur. Urubyiruko rw'u Burundi rwize cyane, ariko rwize rurimo abenshi bize cyane, ariko ntibigire icyo bibagezaho, nta nubwo bafite icyizere cy'uko mu gihugu imbere hazabamo impinduka. Son seul projet c'est de partir. Umushinga wabo ni ukugenda gusa. Ubwo turaza kumva aho bajya, au Rwanda, au Canada, en Europe ou même dans des pays voisins plus stables. Ahangaha baravuga ko bamwe bigira kuba mu Rwanda, abandi bakajya muri Canada, abandi bakajya mu Buraya, abandi bakajya mu bihugu bituranye n'u Burundi babona birimo amahoro. Les passeports sont devenus des biens rares. Passport, izi nzandiko z'inzira, impapuro z'inzira zamaze kuba ikintu kigoye kukibona. Les demandes de visa explosent. Gusaba visa bisabwa ku bwinshi. La fuite est physique mais aussi morale. Ntabwo abantu bahungisha Burundi, ntibabuhungisha imibiri yabo gusa, ahubwo babuhunga no mu ntekerezo, bakabuhunga bakabwibagirwa no mu ntekerezo kuko babona kitakiri igihugu. C'est un exode intérieur. Ni nko guhunga, mbese umuntu ava mu Burundi mu buryo bubiri. Urubyiruko ruva mu Burundi mu buryo bubiri, bavayo n'amaguru bakahava bakajya mu bindi bihugu, ariko Burundi banabuvamo no mu ntekerezo. Ni ukuvuga urubyiruko rw'abarundi ruri mu mahanga rwikuyemo Burundi, nta nubwo rugitekereza Uburundi. L'espoir s'est éteint. Icyizere cyarayoyotse. Chaque départ est un vote silencieux contre le système. Buri umwe ugenda ni nk'ijwi rya jwi ritora, ni nk'ijwi ryinubira ubutegetsi buriho. Une dénonciation non exprimée, ni nko guhakana ubutegetsi buriho ariko batavuze, babikoze bucece, mais parfaitement clair, ariko biri mu mucyo, bikaba bisobanutse mbese. Ceux qui restent survivent dans le cynisme. Abaguma mu Burundi babaho atazi ngo ejo nzamerane. L'humour noir, ari mu mwijima yihebye, ou le désengagement complet, kandi akumva Uburundi atabufite ku mutima we, ko akumva yarawihebye. Un pays cité un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Uburundi rero bwabaye n'iciro ry'imigani, aho
ibindi bihugu bibufata nk'aho batari urugero ibyo bihugu byakurikiza. Ufata Burundi nk'urugero ibyo bihugu bitakwiriye gukurikiza. Ce désastre ne passe pas inaperçu dans la région. Iki cyorezo rero kiri mu Burundi ntabwo kigaragarira buri wese muri aka karere Burundi buherereyemo. Lors des sommets à huis clos, mu gihe cy'inama zo mu muhezo z'abakuru b'ibihugu, plusieurs chefs d'État d'Afrique de l'Est ont fait référence au Burundi comme un exemple à ne pas suivre. Abakuru b'ibihugu benshi bo mu burasirazuba bwa Afurika bagaragaje Uburundi nk'igihugu badashobora kwigiraho, batakurikiza ibyo gikora, sans jamais le nommer directement, badahise babuvuga mu buryo bweruye. Il le cite en creux, bamera nk'ababuvugira mu migani. Un pays sans cap, sans rigueur, sans respect de principes de gouvernance les plus élémentaires. Igihugu nyine kitagendera ku mategeko, kitagendera ku mahame y'imiyoborere na yayandi aciriritse. Qui sauvera ce petit pays? Ninde uzarenganura cyangwa uzatabara iki gihugu gito? Le Burundi n'est pas encore un état failli. Ntabwo ari igihugu cyazimye. Burundi si igihugu cyazimye, mais il est un état vide de sa substance. Ariko kimeze nk'isaho ibereye aho itarimo ikintu. Une entité administrative sans colonne vertébrale. Kimeze nk'ubuyobozi budafite uruti rw'umugongo, budafite inkingi bwubakiyeho. Un territoire tenu par des clans sans vision commune. Ni igihugu kiyobowe n'abantu b'ubwoko budafite icyerekezo gishyize hamwe. Une nation dont la jeunesse ne croit plus à la nation. Ni igihugu aho urubyiruko rutagifitiye icyizere igihugu cyarwo. Sortir de cette impasse nécessitera bien plus qu'un changement de visage. Ntabwo guhindura icyerekezo gusa bihagije kugira ngo bazasohoke muri uru rwobo Uburundi burimo. Il faudra briser le cycle de clientélisme. Bizabasaba kurenga imbibi zo kwigaragaza nk'abakiriya, zo kwigaragaza, kwibonekeza, de l'ethnisme, irondakoko, barenga irondakoko, de la gouvernance militaire, kurenga ubuyobozi bwa gisirikare. Il faudra réintroduire la compétence. Bizasaba Uburundi kugira ngo bwivane muri uru rwobo, bizabusaba gushyiraho ni nko gushyira mu myanya hagendewe ku bushobozi bw'abantu, la science hagendewe ku bumenyi, le mérite hagendewe kuko umuntu abikwiriye, la rigueur hagendewe ku mahame, hubahirizwa amahame, et la planification à long terme hagendewe no kwigena imigambi ry'igihe kirekire mu butegetsi bwa leta. Ngibyo asoza rero yaravuze ati le Burundi n'est pas condamné. Ntabwo Uburundi bwaciriwe urubanza, bwaciriweho iteka ryo kumera butyo, mais il est pris en otage. Bwafashwe bugwate, bwafashwe bugwate n'abari abantu yavuze babuyoboye. Et le monde pour l'instant détourne le regard. Kandi nyamara ibi byose byabaye ku Burundi, isi yirebera hirya, ntibireba n'amaso yayo. Uwo ni umwanditsi wa Le Soir, Marc Dermot,
envoyé spécial au Burundi, intumwa idasanzwe i Burundi w'ikinyamakuru Le Soir cyandikirwa mu Bubiligi. Ngibyo rero ngira ngo naha dusoreje amakuru yacu, nshuti bavandimwe, mu bakunzi bacu mudukurikira, turabashimiye rero. Reka tubashimire muri umugoroba, tubifurize kugubwa neza, ariko kandi ntabwo twagenda tutabasabye abatarakanda subscribe bakande subscribe, ukanda rimwe ntabwo ukanda ubwa kabiri, noneho hakagaragara akazogera gateyeho V cyangwa gatikinze nkuko tubivuga muri za ndimi z'amahanga. Ushobora gukanda like, byo bikorwa kuri buri nkuru, noneho ukatugaragariza ko udukunda, ukunda amakuru yacu kandi ni iby'igiciro, turababona mudukurikira. Muba mwabikoze ariko mukananirwa gushyiraho umutemeri, nyamuneka mujye mushyiraho umutemeri mukanda like. Ikindi tubasaba, aya makuru aba yabaryoheye, nimuyasangize inshuti zanyu, nazo musangire ibi byiza by'iki kinyamakuru cyacu, mukora share, mugasangiza amakuru yacu inshuti zanyu. By'umwihariko ntimugatambuke mutanditse, mushobora kutwandikira mubinyujije ahanditse comments, mugakanda mukatwandikiramo ibyo mutekereza, inyunganizi, ibitekerezo, ibyifuzo, n'ubundi butumwa mushaka kuduha mukabwandika hariya muri like. Tubabona mudukurikira muri benshi, ariko ugasanga kwandika muri comments handitse bake. Mwukabyaramwe nimutwandikire muri comments, dushyikirize ibyifuzo, ibitekerezo n'inyunganizi byanyu. Ijoro rihire rero, mwari kumwe na Sentama, turabakunda, naho butaha.